baju, dia free memang. Terima kasih. Nah, ketua katruk baru jalan con. Nah, Cik Oji lemah berita. Gimana kurang rujak nak con? Keung ataupun Oh, mati? beda galong baju. Ya, mantap mantap. Berita Cik Oji. Nah, nyokai pegah li ketua mantap tak kaki Alhamdulillah. tak? Mantap dah, the best. Ya. Saya ingin dapat baju jaya kuno, baju dah kampung. Jamungan benda baru Aceh Utara. Oh, jamungan Banda baru Aceh Utara. Aceh Utara. Ya. Jalan Gunung Salak tu. Dari Jalan. dua POU. Saya ni dok guna rujak baju UT free. Nak baju. Okey guys, ya, terima kasih Terikat Cik Ojil. Kali langkah abak rujak nek syona. Okey, mantap.